twebuuze matope, ebisooto n'amazzi je vinaelewanaka? Bisobola okukwatagana? Munijibu, maji na matope, amazzi n'ebisooto bisobola okukwatagana? Kwa nini Mungu apazie mama ya Musa? Lwaki Katonda yawa mama wa Musa namugamba tereza ekisero otekemu ebisooto, matope kisha enda tie ebisooto oteke ate mu mazzi? Tena kwenyeko naenda peleka mtoto, era tyatwala omwana ampeleke siku moja, teyamutwala lunaku. Ni miezi mingapi? 3. Mwa hii miezi 3 bwete miezi 3 Musa hanyonye, Musa tayoka, Musa habageuze nguo, Musa tebamukyusa Musa papa, hali takaba, tena haiko na mama yake, era talina mama nafasi we, wamempeleka, nete bamutute, una shida. wali ebizibu. Tuone kwanza kitunga na maji, tulabe ekisi.